uriya mupfundikizo ivuye ku muntu byonyine Dutegereje umukuru w'igihugu muri kano kanya aho ari buturuke mu karere ka Gakenke yagiye kwiyamamaza, ariko muri makeya yaba ari abakarani, yaba ari abagenzi, yaba ari abandi bakora imirimo y'amaboko, twabonye ko nabo hari byinshi mu mbaraga batanga mu kugira ngo babashe gukora akazi kabo babanjije kugira gute gusuhuza umukuru w'igihugu. Muri urwo rwego twagannye mu nzu y'Inkundamahoro hejuru kugira ngo turebe hirya no hino, kuko ari ahantu hirengeye, turebe uburyo abantu bitwara n'uburyo bakira umukandida Paul Kagame. Ariko muri kano kanya twagira ngo tubibutse yuko igihe cyo gutora ari tariki 15 mu gitondo, kandi buri umwe wese abasha kubyumva, intero niyo njyana. Hari amashyaka menshi, hari Green Party, hari RPF cyangwa se FPR, muri makeya hakaba n'undi mukandida wiyamamaza ku giti cye. Ariko umukandida wiyamamaza ku giti cye ntabwo turabona cyane ibiganiro bye bicaye hirya hino ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se aho akunda kwiyamamariza, cyane ko ejo bundi yakoze press conference ahura n'abanyamakuru batarenze 5. urumva ko arakimana amakuru n'abanyamakuru cyangwa se bafite impungenge zo kugira ngo babugereho. Ariko ubu ngubu yaba Green Party, yaba RPF cyangwa FPR, nibo bantu bagerageza nibura gutanga content, bakagerageza kuganira n'abaturage bagira. Ni hano Nyabugogo ni hagiye gucya, urabona ko abantu bose bahagaze, imodoka bazahagaritse kuva mu Gatsata, ziri kuva mu majyepfo nazo ndumva bazahagarikiyemo ku Kamonyi, iziva Norvège nazo ndumva zahagumye, mbese nizo mu mujyi yewe ndakeka zahagumyeyo. Ubu nta kindi gikorwa rero kiri kujya imbere usibye kuba dutegerezanyije umukuru w'igihugu tukamusuhuza, tukanamwizeza ko kuri 15 tuzakora umuti nk'ibisanzwe. Umuti ujyanye n'iki? Umuti w'ikaramu, umuti umeze ute? No, umuti w'ibisanzwe ni ku gipfunsi nta handi. Ndumva igikumwe ari ku gipfunsi kabisa. 15 ni shock.